Hak khalai tarik unok pra araja arpusan ke Central Riwal Youth Federation. Hak jengalam upresiden bak bikhain bat usketri bak dra pak sentiu rengkat ke isi jong ke federation. Hak jentelang rengkat bat usport sketri bak Don Kupar Kongsngi rengkat ke sport komiti kelalak ban pli ya ke second football tournament jong usnam arja arpusan Hamadan football nongwar. Ya kan ke football tournament layuk ban pli dau kongsan bak Satish Yuron ubadai wadadar Sheila Konfederasi. Ubolong ukongsan hak ni kesngi. Hak kejelang ubak jerop sing nong klau ubalong sumbut kongsan hak ni kesngi rengkat akting rang bak snong ke snong nongwar ba amos walang bat kiwe kibledan lang hak ni ka sengi. Cua ban sedang ke football keladon ke jelang ke belengkot balayo ya ki jingkran na ki nongkran bafer kibla ai mensim kentukan pam kamtam ya ki noelam jongka Central Riwal Youth Federation bat baru arli ki tim kibadai binyakun hak ni kesngi. Banga kamtam yo kongsan jungi badai wadada jongka Sheila Federasi iba ima sotes yuron aku dah school mai pi lapor bukan doa dojong pi te kajing pedang sofa kan salong nos ketri jongi ba drajendra pasentiu jengalang ba jepol khongwer ba walam ba juga por de finance ketri jongka Central Riwal Youth Federation te ngajan ne kono jira setri jongka Central Riwal Youth Federation sudah body nga snow pa nung nga snow ban pedang buram yang jima kloy kini kisang wunang war ban ay kini kisaka ban pelong ya kini kini kop kabaan hadir na pelong ay tara nga pelong ni kisang war nga snow kisang war ay saka ya ka senjumi ban pelong ya kini ka tournament mata usnam hagal kisang kani ka tournament kani pelong malau usnam ngilasdang kisang tara mentang yang pelang hanawar bangi kemudianti wahai Islam ke banwan ke pelang nak syekh hai mau sahau lalu wa kalian bat pentat tetap misahar syekh ni kan Sheila macai perkembangan tetap mana bidang kita juga mereka riwayat kejungi kenapa dia banai musim yang diperasamlah berunsap akan ikam football sen apa yang lain pun lagi Islam jadi mentang soalan perkataan jadi berkoi lalai ba kenika CRYF kadai gue di sen di bawah penyeteli ya katakan kadang jadi orang koi jadi keraskan bagi kun sama aja ni tu kita lepas kiki om tangga kamput pun itu lebih kam kita pakai sen ke dalam ketungga jintu kejauhan kumjuru kini ki tim juga sebentar dan aku boleh pergi kampang kerpang ke kaibah bagi sekarang tim juga nangwan ro kita lepas bagi saya ba nakano kesang kumala krem sekretary ba lesing idan lok ban mi ta kisamna jongi kubadan eka talan ke jongi akaba la ba isimata haki kam football ba kham tangan khot yo rang ba snong jong ke snong nangwa banai katu gini genti na jeng dai bukan kan orang bagi pai dia cakap football segi sport sibang kijing mentai niyo nagi sport ladangila bangsai yang lagi jong kisam ladangidon kita kisam kita terpang ke football lagi kino sport kilo kilat kamai aikam na kabenta jong konsam la jongi ontang ya ti sembrang nrawat jadi kentairu tenre haka juga por nyisim bagi sport kita ki benta kita konsam tam ada jing im ke jongi ke bamanla kasni physical and mental fitness kabumut lada nyimpoi syata hendra nyinyo ya ka ega bangi don kam kajing im kajongi ka bamal kasni tena kli lanti bak ngakit bak kitwen ya baru ka kitim bakin yakat kon ka disiplin namar haki sports kidon ki rules and regulation te lagalong haka tennis cricket WWE kidon ki rules and condition tena kata kadaw na kaliang kajongan na kaliang kajoni ni kerpat ya baru kat inom sim benta bakinnya kat kun kikem pi rang ba snong yo ke snong nangwa ya kajing long kloy kajing long spon jong pi ban cha sang phai ngi ka sen jongi ban penong ya kan ka football tournament ha ka snong jong pi kemudian subon ya kajing kulut men sim jong pi rengkat ke studio ba jong pi berkawai rengkat bat ki nong snong jong ke snong nangwa
jingla ajung kaniga seng lomba pelong kumpini program kaba ngalak semua labon bon senam baka kaniga seng kelajuan desi ki apupra lai pusnam beri kam kijongka kiba mencura kibalala banlet nagbentar kadang kathain kejungi dengan semua pengong ba sedang biang mentani bang mi biang sesisen ba yale kom gini ki kam kantam hakikam mangetu hakikam sport betul ki kam kemta ka bahar kamiat kejing tu irat jong ki tong kathain lajong kathain luar ngai kublero ya baro kantam ki lokmai ki lompa nang di kemudian semula sembilan gutai kena lihat baret kibian nipor kibiawan bang ya enlang hanipor hangi lamenta ningsi jujung play ya kene ka tournament ya kini ki atli ki tim kiba long kibang ya simenta menta ningsi banyalenkan tinggal semua ong nga mendadan kita kiketin sibon ban keren masukin bot beriang ya pe kani kaseng le kom gini kikam kiba yalam na benta kentam yaki kena samla mo ladaki kena samla ki haga benta ban yale gini kikam sports kamot kiyo ya kata ban ong ban maintain juga disiplin. Kajing timu ke Bakhmat kini alam jong kesantar Riwal Youth Federation ban pelong ya kani ke turnamen kalong ban kentiu ya kisamla ha kejila kai football. Bat sakawairu kalong ba kisamla kin light na kejing mien ba jingdi kibas niu kiba pentron ya kamen. Bat kom bercupukan mau bagi don live atli ki teams ki belawan ban simenta ha kani ke turnamen. Kejing la kai sedang ha kani singi kalong hapdeng keterna persya ya ka banela shnong kawa.
Penting.
Domber marang belum stan sekretari jungi ibalah pula je kapur ke jungi wah pren di jungbunkan ke jungi kebersibun langba ya ke jindor rengkat ke jungpi ngingerman scam wan pin nyai don rengkat nakoi kapur kamtan ke termen ke jungi kamtan tumas stan sekretari jungi nangtang ai ku belai ba ebar majau ubalong membar jong keseng ibalah pula je kapur ke jungi nangtang ai ku belai ba komandar wan ibalah pula je kapur ke jungi bat ibalah ya rap ro ya kan kamtam hagan ke termen ke pemerintah ngai ku belai ru yai headman kamtam ya ke senang nawar headman juga senang nawar hapren tam itim kibagi persang bagi keren ro nisya bagi yo jengkermen habangi omat persang man pelong yang ke termen ke balalong mentah kum ke betulan Medan futsal tuh milik itu. Tambah. Sini yang marang nih. Kaji lak kai akan dikesni kalong ke baitnat baya khai bah bat hak bakut jong kaji lak kai ka banala shnong kawar kala yo ban tap arko lanot persya ya katerna
terima kasih kalau tuan sudah berkut.